Dan 16 bacanja trica svaki dan sve dok ih ne pogodim 7 za redom. Danas ćete vidjeti kako to izgleda iz mog POV-a. Nadam se da ćete uživati. Opa, nice. Drži ju. Clean. Ide. Nice, 2 za redom. Opa. I 3 za redom, vidiš kako je to lagano sad nekako. Ajmo po taj 4. Možda. Ne. Nice. Možda. Ne. O bože. Pišite mi u komentara ako želite još POV videa kad bacam na koš. Nice. Ide 3 za redom. Ne. To je to vrijeme isteklo. Danas opet 3 za redom, ali siguran sam da mora biti bolje. Od dana 20 minimalno 4 svaki dan. Da baci like i vidimo se sutra.